Madume ka gae ke a go amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Bošegong bja lekgono re gopola le go keteka mengwaga e 50 ya moferefere wa borutwana wa 1976 ka boikgafo bja bona lekgono baswa ba tsena dikolo tša go ikgetha profenseng ya Gauteng tšeo di fago dithuto tša mehutahuta go tloga go engineering, bogabo, dipapadi le boeti. Nalane e suweng ke baithuti ba 1976 ke e kekeng ya phumuleha. Baithuti bana ba ne ba sa lwane le ditokelo tsa botho tse neng di hatikelwa ke mmuso wa apartheid fela. Empa ba ne ba batla ngwana e mong le e mong wa motho ya motsho Afrika Borwa a be le monyetla wa bokamoso bo tjhabileng. Ba ne ba batla thuto e lekaneng e senang le eme, mme e fang ngwana e mong le e mong ka hara naha monyetla wa ho phethisa ditoro tsa hae, ho eba le seo ba batlang ho eba sona, jwalo ka ho ba engineer, mofofisi wa difofane, mokganni wa sekepe kapa scientist. Hane se ka bona ne re keke re bone hantle hore education ya khale ha ya loka, batho ne ba le oppressed ebile hape jwale di generation tse tlang hule wa etsahala hore ba lokise diphoso tsa khale. Ha qeta ho tsa matric ke batla ho tsa mechatronics engineering. I've experienced things that I've never thought I would experience. Hana jwale ra khona ho lora hore re ka ya dikolong tse di kwa ntle ga South Africa. So we are so thankful for the little diretseng tsona. At least nna ka kgona hore ke ska ba doctor kapa ke ska ba lawyer ntho e ngata batho ba itsebang, mara ke ka ba architect, ke ka ba motho wa di landscape, ke ka taka dintlo. Lefapha la Thuto profenseng ya Gauteng le ile la qala dikolo tse ikgethang ka selemo sa 2019 e le ho fetola tsela le tsamaiso ya thuto ka hara profensi le naheng. Dikolo tsena di ne di etsetswa hape ho thusa tlhokehong ya tsebo mafapheng a mang ao Afrika Borwa e haellwang ke ona. Dikolo tsena tse 38 ho phatlalla le profensi di fapane, mme tse ding ke tse shebanang le merero ya engineering, tsa dipapadi, bohahlaudi, kgwebo, technology, bonono le boithabiso le tsebo ya maritime. That 2019 ke sekolo se approachiwa because Gauteng Department of Education be se yo thoma ka project ba bitsa school of specialization. Bana ba rena ba thoma go specialize ga grade 10 because it's an engineering school. Bana ka ofela ga bona or ka moka ga bona ba sekolo ba Inkatlego Engineering School of Specialization by the 1600 ke bolela ka 955 ba ba le go grade 10, 11 and 12 ba ira drawing, which is engineering and graphic design. So bana ba ka ofela ba ira engineering ba ira drawing. Gomme yona e dividile ka diripa tse tharo. Gona ba construct, gona ba electrical, which is electrical engineering. Gona ba mechanical technology, ki stream se sengwe mo ile ba dira welding or ba dira fitting or ba dira automotive. And gona le ba construction side. Ba construction ngwana o tlamile either o dira woodworking or o dira civil service, which is plumbing, or o dira construction. Leihlo la setjhaba le etetse tse ding tsa dikolo tsena tse ikgethileng se Katlehong. Katlehong School of Engineering of Specialization ke sekolo se seng sa dikolo tse hlwauweng ke Lefapha la Thuto Gauteng. You are like grade 10, get the subjects, it's physical sciences, mathematics, Sotho as home language, English as file, and then EGD, construction and CADS.
Ke bala grade 11 ke tsa agricultural management practices, electrical technology, mathematics, physical sciences, engineering, graphics and design, life orientation, Sotho home language, English first additional language. Okay, Nick Fami. So remember, really rabua ra reng, if it's planted like this, it repella ing the insects. The competition. Yes, the competition. Ke rata hore ntho e nngwe le nngwe ke etsang mo sekolong ha ke ba le ka ga buka fela ke khona bo e bona ka mahloka ke be ke etse ka matso aka ke bone mo hore hantle ntle ke ipata ho agriculture. Our basic yetsa. Get a grade 12 mo Katlehong Engineering School of Specialization. Get a mathematics, physical sciences, life sciences, electrical technology, home language eleng Sesotho, English FAL le Ichiti. Sekolo sena se fana ka dithuto tse ngata tse ikgethileng ho kenyeletsa le puo ya Mandarin. 大家好，我是Babatso Kazadi，我是Lethabo Noge。O startile neng ho learn Mandarin? Ke startile last year around term 2. Hore ngwana a fumane thuto e nang le tsohle o lokelwa ke ho isa ngwana dikolong tsa private empa professing ya Gauteng dikolo tsa mmuso tse makeisheneng ngwana o kgona ho ithuta ho sesa ho eba le lengolo la ho kganna mahala. Excited construction like fitla mo netseba go draw a chefela when it's a primary but then ha ke tla mo ka ne re kala ho ya ko farm ne re kala ho bona di workshop ka oh okay go tshong mona le di career tse ngata ka khona go di etsa then ka ne ke tsa woodworking grade 8 and 9 so then ka choose construction because it's very similar and then ya ka kala ya rata then continue ka yona. Nna ke batla ho ba industry ya architecture or ntho le nngwe e batlang e etsang ka construction, that's why ke tsa construction. So ke batla ho designer dintlo ke ahead dintlo. Tsietsi Mashinini Hector Peterson le Sebongile Mthembu Mkhabela ke ba bang ba baithuti ba ileng ba eba dihlabelo hore ditholwana tsa thuto e boemo bo phahameng e senang le eme di jewe ke meloko e tlileng ka mora ho bona. Ke rata mosebetsi wa matsoho ebile ke na le passion for agriculture ke ka o kgethileng ho tswela pele ka yona ho tloela grade 8 le electrical technology hape ke mosebetsi wa matsoho la ke dutse ka tlung ke kgona ho etsa dijo ke rekise ke iketsetse tjhelete ke nahana nka pass wa agriculture nka kgona ho give back to communities hobane ke ngwana a tswang hona mo locationeng ebile ke bona batho ba bangata ba sa phileng hantle ha ba kgone ho ithekela dijo le ntho tseo kaofela ka lebaka la hore ha bana information ka agriculture ha ba so tsebe hore ba ka kgona ho iketsetsa dijo tseo tse ding bile ba ithekise ba di rekise ba iketsetse tjhelete. Ke bile na le monyetla wa ho ya Ectom ka December last year ke mo ke tsibileng ka botlalo hore electrical engineering keng ka bona le hore environment ya mosebetsing ke e jwang le itukisetsa hore ha ke qeta matric ke qeta dithuto tsa ka university ke tlo kena environmenteng kapa industry e jwang. Bana ba Katlehong School of Engineering ba fumana monyetla o batlwang ke ba bang ba barutwana Afrika Borwa. E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lebaka leo ke ile ka nka qeto ya ho balla Mandarin ko bane ke batla ho etsa lefapha la difofane ha ke hola sena se tlo mpulela menyetla e mengata haholo. Lebaka la ka la hore ke etse Mandarin ko re ke batla ho thola scholarships to China, so when I actually it's like one of the scholars say ba re fa monyetla wa re khone ho bala Mandarin ka be ke nka monyetla o ka matsaka a mabedi. After grade 12 o batla ho study eng? Ke batla ba agronomist. Ha ke qeta ho etsa matric ke batla ho etsa mechatronics engineering e leng hore ha ke kena mo sekolong ke
ke ne ke sa tsebe hore engineering ke eng, ke ne ke batla ho ba doctor. Empa ho kena mo sekolong ho nthusitse ho understanda hore engineering ke eng. Dintho tse ding tseo mmuso wa demokrasi o di tlisitseng bakeng sa ngwana wa motho ya motsho ke thuto, mme mmuso wa Gauteng o ipabotse ntleng ena ya dikolo tse ikgethang, mme baitseki ba 1976 ba ka ananela sena. Information that I got started ka 2022 around July. All along since we started volwa ngabo 1965 ama criteria ade bebawasebenzisa ukuthi bazosibeka kube i-school of specialization kwakuyi performance lesikolo besi nge-performance besikuyi top school in Tembisa and even in Gauteng. Cishe izinto ade beyibheka lezo ukuthi siperforma kanjani so that bazokwazi ukuthi basiconvert into i-school of specialization. Re boetse re etetse se seng sa dikolo tse ikgethileng se Tembisa. Ke grade 12 mo Tembisa SOS, and then ke di subjects tsa hospitality, tourism, business, maths, literacy. Like if it's I want to do tourism and hospitality management. Okay. Yes. So di bereka ka manager tourism industry and the hospitality industry as a whole. Kiko grade 12 mo sekolong sa Tembisa SOS. Ile sibitwa Tembisa Commerce and Entrepreneurship School of Specialization with focus on tourism and hospitality. I'm hoping to get a scholarship sa Swiss Hotel School. Swiss Hotel School seko Switzerland. Here grade 12 and I'm doing tourism and hospitality and business and mathematical literacy. Kinagoira hotel management and restaurant management. Ke batla ba air hostess one day. Yes. Bohlokwa ba dikolo tsena ho barutwana ke eng? Our school is very unique in terms of we are a school of specialization and we are more practical than theoretical. So most of our students, they receive more of practical skills than theory. So they are more prepared of the world than students who have theory knowledge, and they're able to get works immediately after matrix, and they're able to be hired by companies that are partnered with the school. This will be your room. We have your toilet, we have your bathroom with his shower and a bathtub. I've experienced things that I've never thought I would experience, and for me, I'd advise everyone, like not really everyone, but then showing interest go tourism and hospitality. One thing about me, I love traveling and I love hospitality. I love cooking. So get subject that's not say. Nakong ya kgale dithuto tsa ho pheha le ho roka di ne di le teng dikolong, empa di ne di se maemong a phahameng tjena. Okay, mo re dirang hona di practical like rabia. Ka mo bukeng ba o bontsha di recipe hore ndi so e tlo ba o ka reng e bothata we create a dish, but then by the minute re fitla ka mo kitchen e ba re bontsha di tools and the ingredients. We have creativity, and we can see it is literally nice to cook and make food, and it is easy. I never had an idea of what chicken roulade is. Yes, canapé. A small bite size, like maybe let's say you're having a function, a small function at your home, just make canapés and small bite size food, snacks that are very attractively garnished and they look very nice when you make them. And things like boboti, you understand? I knew boboti horengi kekamo South Africa and all that, but I never thought hore ngadi boboti one day. Oh my dear guests, would you like to order something? Yes. Ntho engwe e bohlokwa ka dikolo tsena tse ikgethang ke ho etela mafapha a mesebetsi moo bana ba sa rutweleng ka phapusing sekolong fela empa le ho iponela ka mahlo.
Last time re tswa ko bakery ba ile go disa o baker borotho di baguette ya no le monate kwa then no le mongwe sankile ra ya le ko Imperial Palace ko Piedmont Hotel ba re disa like hore ko restaurant o jwang. Abanye abantu they couldn't believe ukuthi la esikoleni siso in a township school i-area like iThembisa kune hotel esikoleni and leyo nto ke isize kuphi isize ekutheni abantwana bethu bangabi exposed entweni zabo sugar mama zabo sugar daddy mayifuna ukuyobona izinto efana nabo ma hotel. Ra buisana le letona la thuto Gauteng mabapi le dikolo tsena tse ikgethang le sehopotso sa dilemo tse 50 tsa baithuti ba 1976 le karolo eo ba e bapetseng. Really mmuso wa Gauteng re tshepa hore bana ba rona tshwantse ba kreye menyetla e fapafapaneng ebile thuto tshwantse kgone ba thusa hore ba ikatele ebile ba be le bokgoni le tsebo gore ba fetsa sekolo ba ka kgona hore ba kreye menyetla ya mesebetsi gobane re na le ntho e re bitsang gore ke multi certification program a re nyaka gore bana ba kreye certificate ha ba fetsa matric fela ha bana ba kgona gore ba ka etsa panel beating ba ka etsa electrical work ba ka etsa woodwork ba ka etsa dintho tse ka kgona gore le bona ba kgone go ikerela bophelo ha ba fetsa ko dikolong ke yona ntho e ntseng gore a re beng le tsona schools of specialization. Dikolo tsena ke tsa maemo a hodimo le dithuto tseo di fanang ka tsona ke tsa boemo bo hodimo mme se thabisang ke hore di ka hara makeishene. Ngizothi si good because abantwana asibabhadarisi. Remember uma former model schools umntana mayezowenza abo EGD kuna certain fee ayibhadalayo so i-government yethu ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi iye yabonelela abantu who are even from disadvantaged families. In a school of specialization rena le nto re bitsang job shadowing. Job shadowing gore ge dikolo di tswalo ka March, June, September le December bana ba le ba sala grade 10 se re ba isha go di-company tse dingwe they are related to subject ba di dirang. It's an advantage because ngwana o ba exposed to a lot of companies. We've got more than 42 partners and a lot of them di na le di-bursaries. Re a thaba hobane ho na le ba bang ba private sector ba ba ikemiseditseng ebile ba thomile ho berekisana le tsona. Re nyaka gore di-province tse ding di phumelle hobane di-province tse ding di sa phumelle re ba le batho ba tla mo provinceng ya rona ka ngata ba nyaka menyetla ke ka moo re ikemiseditse re ka sebedisana ne ke ka moo ebile re nyaka go bua le minister wa higher education. Dikolo tse 38 tse fanang ka thuto e ikgethileng di nyane haholo mme lefapha la thuto Gauteng le boemong ba naha di sa hloka ho eketsa dikolo tsena. Tshwantse e betse dintšhi gore bana ba kgone ba le experience rena ra hloka experience hore re tsebe hore he re ya meberekong e ska ba hore re tshwere dilo tsa ka mo bukeng a ra tshwanela ho tseba theory fela tshwantse re tsebe le practical. I would really like the government, especially the Department of Basic Education, to launch more schools of specialization, which will help young students to gain skills, which they will apply into the real world. Gona nong re santse re nyaka go netefatsa gore tse re nang le tsona dikolo di sebetsa hantle ebile di krea di-resources tse di tlhokang. Baithuti ba 1976 ba ile ba emisa Afrika Borwa le lefatshe ba ena le tjheseho le ditoro tsa ho bona maphelo a bana ba batho ba batsho a fetohile mme ba ena le monyetla wa ho ruteha le ho fumana tokoloho. Ke thabile hore like ke hotse ke na le opportunity tse ngata menyetla e mengata hobane ke ka kgona ke na le dinyetla
tseo wena no sanang tsona maybe back in the day yabo. So at least nna ka kgona hore ke ska ba doctor kapa ke ska ba lawyer ezintho engata batho ba itsebang mara ke ka ba architect ke ka ba motho wa di landscape ke ka taka dintlo ke ka etsa dintho tse ding tse sa tsejweng tse nang le tjhelete. We are very grateful for them because our mothers, our sisters have never had an opportunity to be where they want to be today. But then for them, they made it possible for us. Ke leboha tlasa 1976 ban ha ne se ka bona ne re keke re bone hantle hore education ya khale ha ya loka batho ne ba le oppressed ibile hape jwale di generation tse tlang ho ile wa etsahala hore ba lokise diphoso tsa khale jwale ile ya tsebahala ka lebaka la bona hore re be mo re leng ka jeno. Ke tlasa 76 I would like to say ke a leboga ka dilo tse di diretseng tsona le re lwanetse hore tle re fitlhe mona hona jwale ra gona ho lora hore re ka ya dikolong tse di kwa ntle ga South Africa. Re le sekolo jwale ga sekolo se swana le se e leng Katlego Engineering School of Specialization o lebella mengwaga ko morago o hlakantša o bontšiša thuto ya 1976 le ya lehono ka mokgwa bana ba lehono ba kgonne go benefita or ba bunne from tše di lwetsweng ka 1976 mabengavuka bangajabula because bangabona ukuthi amandla abo awazange aphelele buphi ukusuka le size sizofika la sekunezinto eziningi esizi-achievile through bona ngoba ukube babengazange bame ukuthi ke no for a black child ngabe asikho la esikhona baka ba motlotlo haholo bane engwe ya ntho tse na ba ilwanela no lori thuto e re fanang ka yona tshwantse be thuto e leng thuto ya batho ya hore thuse batho hore ba ka ba le matla a hore ba kgone rana dikolo tsa bona ba kgone rana country ya bona. That's why ne re bua ka ntho e re bitsang people's education for people's power. Dilemo tse 50 ka mora boipelaetso ba baithuti Soweto ke mang ya neng a tseba hore bana ba maAfrika Borwa ba tla be ba bua le dipuo tse ba kopanyang le dinaha tse ding. Zaijian. Re fitlhile mafelelong a lenaneo la bošegong bja lekgono buša o be le rena gape la bobedi le letlago ge nako ile area seswai mathapama gona mo go SABC2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za o ba re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook mananeo wa leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube go ka kalanela le letalago theletša Thobela FM, Lesedi FM le Motsweding FM ka la bobedi mesong a be boroko shalang.